souhaiterais vous adresser aujourd'hui, c'est quelques compétences internes à la région au niveau de la région de cette capitale, compétente avec, entre autres, le siège de l'OTAN et des institutions. La Belgique au Conseil de compétitivité du monde entier. Tenemos un importante papel en la Unión, un papel que se irá incrementando por la cristalización de las posibilidades abiertas por el principio de subsidiariedad, un papel que se incrementa porque somos representantes no únicos, pero sí necesarios, de uno de los valores fundamentales de la construcción europea en los últimos 60 años, el valor del pluralismo.